bi ona snimku stavio sam na 7,5 i ona kad baciš, mogu kao stres. Da, ne mogu ne naći. Treba sam stvarno nježno spustiti. Bilo bi fora da si došao na... Slomio bi. Pretegaš kraske, ovo vidim. Mene Viber, ne znam da li je na Facebooku. Šta je to Viber? Na Viber. Kaj je to Viber? A to To je je ona ljubića stavka. prek interneta za dopisivanje i zvanje. To si poruke, ono, pozive. Ali to troši 33% baterije. Da, znam. Možda ga i ne instalira. A to je na ovim smart Ja sam to instalirao jer imam, znaš, imaš svaki ti smartphone ima, dosta ti piše koliko ti troši posto baterije po aplikaciji. Da. I vidim sve ono ok, 5 do 10% Da. i Viber 33. Aha, to je sa smartphonom. Zato i ne znam. Da. Stupid phone. Stupid. Zajebaj, ZP. Ja sad vidim zake postoji sportski psiholog, ne? Baš ono da ti riješi to kako se zove. A dobro, ne pomoći stvari, možeš ti pomoći oko nekim socijalnim stvarima u ekipi, ne znam nešto, ono ima ljudi koji oni ne mogu podnijeti gubljenje i tak neke stvari, kao da gube, ne, ono, kao aj ne mora da to u ruke skaki. Zašto?